twongeye kubasuhuza twongeye kubifuriza igitondo cyiza, igitondo rero cy'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official. Tubahaye ikaze muri amakuru yacu yo muri iki gitondo, aho rwose mwese mudukurikiye ndetse mukunda n'ibiganiro byacu. Mbere yuko mujya mu kazi kanyu ka buri munsi, tubasaba kugira ngo mutwemerere rwose mudutize akanya gato tubagezeho amakuru agezweho. Amakuru yacu rero akaba agiye kugenda agaruka hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no muri aka karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Amakuru yacu rero tugiye kugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Tugiye kugaruka cyane by'umwihariko tugiye kwibanda hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tubaza kubabwira ibijyanye na deployment cyangwa se no gukomeza kugenda barunda ingabo mu bice bigiye bitandukanye. Ku ruhande rw'izi ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangiye kugenda basuka cyangwa se bongera imbaraga mu bice byinshi bigiye bitandukanye. Ikiro kikaba ari ikimenyetso kigaragaza ko bari gutegura ibitero bikomeye cyane kuri AFC/M23, kuko rero ibyo bice tugiye kuza kugenda tubabwira. Ariko tubabwire ko mu ijoro ryakeye hari amakuru ari kutugera avuga ko muri za Masisi hari humvikanye amasasu menshi cyane. Agaciro kumvikanyemo amasasu ese nakaye byagenze bite? Ese ayo masasu yaraye iki? Iyo mirwano yari irihe? Turaje mu by'ukuri tugende tubabwira. Muri make tugiye kubabwira uko biramutse byifashe hano muri za Masisi, nuko byaraye bimeze byose ni muri iki kiganiro cyacu cyo muri aya masaha. Muri iki kiganiro cyacu turaza kubabwira ko amakuru ari kutugeraho tugomba kubagezaho nuko intasi ya FDL yafatiwe hariya mu by'ukuri muri za Rucuro. Iyo nkuru tugiye kuza kugenda tubabwira imuzini muzingo. Hanyuma kandi ariko tuze kubabwira ko hari abajenerali bagera kuri 4 gutyo rwose bashinjwaga kuba baragerageje guhirika Gisekedi. Aba rero ejo bashyizwe imbere ya sentare. Uko byagenze rero turaza kugenda tubabwira gatanu kuri kagenzi kako. Muri iki kiganiro cyacu turaza kugarukana none mu gihugu cy'u Burundi, naho tubabwire uko amakuru aharamutse cyangwa se avugwa rwose ahagaze. Hanyuma kandi turaza kugenda tunareba n'ibindi byinshi cyane biri kuvugwa, aho bivuga ko ngo uwahoze mu by'ukuri umuntu utabogamiye kuri Kinshasa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri Gisekedi yatangiye guhura n'ibyago hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru no turaza kugenda tuyigarukaho. Reka dutumikira badutumye duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye duhita tuyamanuka. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke. Abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Imiti bayamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda, ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Kraveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, hanyuma rero reka twinjire mu makuru yacu mu buryo burambuye. Nizere ko mwese mwamaze kwa mukora like kuri iki kiganiro. Reka rero kuri mwese mwabikoze rwose tubashimire cyane, ari nako kandi rwose tubifuriza kugira akazi keza mwe mugiye guhita mujya no mu kazi. Ubwo birumvikana namwe mukavuyemo bishoboka cyane ko rwose mwakoza kijoro. Reka rwose tubifurize gukomeza kugira umunsi mwiza muri rusange. Waba rero uri ku mugabane wa Afrika, wowe dukurikira ku mugabane w'Uburayi, wowe dukurikira ku mugabane wa
Aziya ndetse we nawe dukurikiye umugabane wa Amerika, rwose uhawe ikaze muri aya makuru yacu yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kwa gatanu itariki 5 z'ukwezi rero kwa gatandatu 2026. Iki gitondo rero ni mutwemere duhere hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ari guturuka muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aragaragaza rero icyitwa deployment zikomeye cyane ziri gukorwa ku ruhande rwa Kinshasa. Ikiro kikaba ari ikimenyetso kirimo kugenda kigaragaza ko mu by'ukuri hashobora kuba hagiye kuba imirwano ikomeye cyane. Byifashe bite rero sasa? Amakuru atugeraho aragaragaza ko ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, igisirikare cy'abarundi ndetse n'abarwanyi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bari kugenda biyongera mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru aravuga ko hano muri Plaine de Ruzizi cyangwa se hano muri Kivu y'Amajyepfo, ahantu bita hano muri za Uvira, nijoro ryakeye haraye hamenetse abasirikare cyangwa se hageze abasirikare benshi. Ariko na hano kuri axe muri rya shyamba itabona Kauzi Biega naho abasirikare bakomeje kugenda biyongera ku bwinshi. Aba basirikare bakaba bari kuza mu by'ukuri begera hano muri za teritwari ya Karehe. Murabizi ko aha hantu naho n'ubundi hari hasanzwe hakorwa udutero shuma bigaragaza ko hano hari aba FDLR benshi cyane. Rero FARDC ikaba yatangiye kugenda ihadeploying ingabo. Muri make muri Kivu y'Amajyepfo twavuga ko ari hano muri Kauzi Biega ndetse no hano muri Plaine de Ruzizi, aho abarwanyi ari kugenda bagera hano muri Plaine de Ruzizi bagahita bafatira imisozi iri hejuru ya za Kaziba. Iyo ngiyo hose bakaba bamaze kuba benshi cyane, bakaba ndetse bari kwitegura bikomeye cyane. Nabonye amafoto y'izo ngabo ziri kwegeranyiriza hariya. Ni amahibu gusa ndakurahiye, ni amahibu. Ubona ko ibintu donc bitoroshye, ibintu birakomeye muri kara gace rwose. Bijyanye na reinforcement bihita bikwereka ko mu by'ukuri hari ikintu kigiye kuba uko byaba kose. Tugarutse rero muri Kivu y'Amajyaruguru naho ntabwo reinforcement ziri kuhava. Amakuru aratwereka ko hano muri parike ya Kauzi muri Kivu y'Amajyaruguru, ahantu bita muri Warikare, mu gice cya Warikare niho hari kudeployingwa, naho hatangiye kugenda hasukwa ingabo nyinshi cyane. Aho ugeze hano mu bice bya Zapinga ingabo ari nyinshi cyane, ndetse wanagera rwose hano muri axe cyangwa se iyo ngiyo muri ibyo bice iyo kure za Warikare centre, naho hakaba hari gusukwa abasirikare benshi cyane. Biragaragaza ikirero, biragaragara ko rwose aha hantu hagiye kuba intambara ikomeye cyane. Nguko rero ngayo ibijyanye na reinforcement uko biri kugenda bigaragara, ibintu bikaba bikomeje kugenda binanirana cyangwa se biba ibindi. Reka twigarukire rero ku bikomeje kuvugwa ku bijyanye n'imirongo y'urugamba hano muri bino bice muri axe ya Masisi. Ku bijyanye rero n'imirwano hano muri teritwari ya Masisi, mu by'ukuri naho bisa naho hari kugenda hitegurwa urubitero rimaze kubabwira deployment ziri kuba. Ariko ubu tuvugana hano muri za Masisi hashize donc n'abakwara agahenge nyuma y'uko M23 mu by'ukuri mu ntambara bamaze imisari kurwana muri za Masisi, nyuma y'uko haguyemo abazarendo benshi cyane. Bisa no byatanze agahenge kuvaho abitwa ba Mutayomba bakubitiwe hariya bakasiga ubuzima. Ubona ko mu by'ukuri wazarendo bahise bahagarika kugira ute kwataka. Ariko no bakaba bari kugira gute bari kwikusanya, aho hari amakuru maze kumenya ko uyu munsi aka kantu rwose maze kugenda ngatohoza, maze kumenya amakuru ko uyu munsi rwose wazarendo
bashobora kuza kwataka uko bamaze iminsi igera hafi kuri 2 ngo ari kwiyoruganiza kugira ngo bongere barebe ko bagira gutya rwose ngo bakambura AFC M23 agace kugira ngo izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa zizabone ngo icyo cyangwa se aho zihera ziza gufasha cyangwa se kwataka n'ubundi M23. Donc bazarendo ari gushakaho kugira ngo barebe ko basa nabigurira kuko bavuga ati nituramuka baje bakadusanga turaha ni naho twagira gute, ni naho twaguma, noneho ubwo Kinshasa nayo ikaheraho ariko afite aho bari nayo rero nguko uko biramutse. Gusa ariko kugeza ubu muri iki gitondo urebye ni karume mu bice bya za Masisi. Waramutse neza Vise? Waramutse neza Peter. Urakomeye? Ndashima. Igitondo cyiza kuri twese. Aha Vise, tugarutse rero mu makuru yacu muri iki gitondo twahera kuri inkuru ivuga ko hari intasi ya FDLR yaba yafatiwe muri Rucuro. Iyo nkuru cyangwa se amakuru byose avugwa bimeze bite? Nibyo, hari amakuru tumaze kubona ko hari intasi ya FDLR yabafatiwe mu gace ka Rucuro. Akaba ari umwe muri komandite ba General Omega bafatanyije kuva mu gisirikare cya Habyarimana kurinda bashinze umutwe wa FDLR. Yego. Umumajoro yitwa Biryubishaka. Yego, Biryubishaka. Ngo yitwa Biryubishaka. Bizubishaka, yego. Abakomoka mu karere ka Nyabihu busanzwe, akaba yaragiye ari umusirikare mu gisirikare n'ubundi cyahoze ari cya Habyarimana. Akigerayo rero yakomeje gukorana n'ubuyobozi butandukanye bwa FDLR, baza kumutsinda ibikorwa by'iperereza mu bihe bitandukanye. Yego. Ariko n'amakuru twabonye nuko yafatiwe muri Rucuro ashimutwa, nuko ababivuga bavuga ko ari AFC M23 ishobora kuba yamushimutse nubwo FDLR itaragira icyo bivugaho. N'amakuru tugitohoza mu buryo bugari, ariko numva mu nkuru zacu zitaraza kugaragaza mu buryo burambuye uburyo yafashwe, uterekeka ko yaba ari hehe. Numva twaza kwegaruka mu makuru ataha yacu mu buryo burambuye uko Bizubishaka yageze muri Kongo, yakoze igisirikare cy'u Rwanda cya mbere ku bwa Habyarimana, Nyabihu avuka ni mu kahe gace, n'uyu murenge, n'akahe kagari, n'uyu mudugudu. Ubu ngubu byose numva turaza kubigarukaho mu buryo burambuye mu makuru yacu ataha. Turaza kugenda tubigarukaho turebe n'igihe naho yafatiwe. Ubusi niba ari intebe za Sarambwe zamucakiye bundi ugira ngo buranti zigomba guhita ziri buze kumwohereza mu Rwanda. Nibyo mubwira ko cyaremezwa neza niba ari M23 yamushimutse cyangwa niba ari bagenzi be cyangwa abandi bakorana nabo. Turacyabitoza mu buryo bufatika kugira ngo tutangaze amakuru y'izina. Twamaze gukora iperereza ryimbitse ku buryo bufatika, ni nayo mpamvu nayo mubwiye ko tuza kubitoza mu buryo bwose, ariko twamaze kumenya akarere avukamo. Iyo bamaze kumenya akarere uvukamo, gutaka umurenge biroroha, ari umudugudu n'ikiro, ku buryo wabona n'abo batari amasano ndetse n'abo bagiye bakorana, bakaba baguha n'andi makuru y'icumbuye. Ariko ngo muri RDC ngo amahirwe mu by'ukuri ngo nuko ngo FDLR ngo itagira discipline, naho ubundi ngo mu by'ukuri ngo yakomeza guhabwa akazi n'abashaka kugira ngo cyangwa se kurinda inyungu zabo, nk'uko abasesenguzi bakomeza kugenda babivuga. Nibyo, abasesenguzi batandukanye bagaragaza yuko n'umutwe wa FDLR uramuka ufite discipline, tuzaguma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku buryo bufatika n'igihe kirekire, kugira ngo abashaka kuwukoresha bakomeze kuwukoresha ushakira inyungu zabo, abawushaka kuwukoresha n'ibintu. Byatangajwe no gutamatariye Emile wahoze ari umuyobozi mu kiganiro n'itangazamakuru, aho yasobanuye ko ubona amafaranga akoreshwa mu kugura intwaro n'ibindi ukenera. Aravuga ko uburyo bwo kurinda abacuruzi bajya kurangura amabuye y'agaciro utanga amafaranga akagaruka gufasha FDLR, hari n'uburyo bwo kohereza abantu
n'ubundi bagakoramo nabo bakabona amafaranga iyo bakora siporo aho bakora ibintu byinshi bacuruza berekana ko raporo nyinshi za UN zakomeje kugaragaza nk'umutungo n'ubundi ukorana n'imiryango mpuzamahanga mu buryo bufatika. Aravuga ati igitego cyose rero disipurine yabo yaba nziza bari kubakoresha mu buryo bufatika. Na Maître Aloys Mutabinga nawe avuga ko FDLR ayibona nyamena igihe cyose yaba itarasenga ko abantu bayikoresha baba mu muryango mpuzamahanga bari kuzayikoresha, ariko ko bitandukanye igenda yitana disipurine niyo bituma ariyo mpamvu idakomeza kubaho mu buryo bufatika. Kugaragaza ko ikibazo cyose kizakomeza kubaho igihe cyose itarasenga cyangwa ngo irako impamvu. Iyi FDL nabonye akoze akazi ikora akazi gakomeye cyane kuri bantu bafite inyungu runaka hano muri Kongo, cyane cyane mu mabuye y'agaciro, kuko bura ngo mbere nayo ngo yari mu makampani cyangwa se FDL ngo yatangaga umutekano ku bacukuza amabuye y'agaciro, igahembwa ndetse ikagira ngo n'abakozi bayo itanga mu bacukura amabuye y'agaciro, ngo ubwo nabwo ngo biri muri systeme, iyo yari systeme yindi iyi FDL yabonagamo inyungu cyangwa se yabonagamo amafaranga hano muri Kongo. Abashakashatsi barimo nuko bagaragaza ibintu byinshi, baragaragaza ibyerekeranye n'uburyo yakoraga imirimo yo gucunga umutekano ku biganda by'amabuye y'agaciro, nayo ikagira ibyo ikontorora ubwayo ikicukurira. Ikindi nuko yacungaga bamwe mu bacuruzi b'amabuye y'agaciro bagiye kuyarangura ndetse n'abandi bakorana nabo. Ikindi yacuruzaga amakara igashyiraho n'amabariyeri ku buryo hari umugabane yajyaga ibona byakozwe mu bice bitandukanye. Noneho ariko no gufatanya n'igisirikare cya FARDC, igipolisi, abashinzwe iperereza ndetse n'abandi bo mwakiriye igisirikare, ariko bidakuweho n'imiryango mpuzamahanga. Hari aho bigaragaza yuko yakoranye na MONUSCO, imiryango mpuzamahanga ishinzwe muri Kongo, ishinzwe ubutabazi n'ibindi. Ibyo byose ko nabyo byagiye bifasha kubona amafaranga, abayigize bakabona imari mu buryo butandukanye, bakabona amabuye y'agaciro bitabagoye, ku buryo hari n'abari bakigura ndetse amabuye y'agaciro bo bakabaha umutekano bagatikura, none icyo basaruye bakagira umugabane babaho, nk'uko bigaragazwa n'impuguke zitandukanye. Ariko n'abagiye bava mu mitungo zitandukanye nabo niko babigaragaza, barabivuga, bagatanga amakuru, bagatanga ubuhamya. Iyo wumvisha abavuye za Mutobo, iyo wumvishe abana bari mu mitwe itandukanye igize FDL ndetse na za SNARED n'ibindi, bagaragaza uko uyu mutwe ugenda ubona amafaranga kandi uko ugenda ufatwa mu buryo bufatika kandi wamaze inshinga n'imizi muri Kongo, ko ndetse tuba butambuye intwaro dutewe n'ubundi ikibazo cy'intambara, ikibazo cy'umutekano mu karere kitapfa gukemuka. Nanone ariko Vice, hari amakuru ari kutugeraho avuga ko ngo witwa Lieutenant General ngo Rwibasira ngo yaba yamaze gukurwa ku mirimo ni hano rero muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu Rwibasira mu by'ukuri yari yakoraga iki byari bimeze bitubundi kubera icyakoye ku mirimo? Ibyo Lieutenant General Rwibasira ni wayoboraga amashuri ya gisirikare muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko ubu yamaze gukurwa ku mirimo yiwe uko twabonye ibyemeza. Lieutenant General Rwibasira Ruyumba benshi ni umwe mu ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, n'ubundi wahagaritse ku mirimo yo kuyobora no kuba cyangwa komanda w'amashuri ya gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bigaragara mu nyandiko natwe dufitiye kopi y'umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC, Lieutenant General Rwibasira yasimbuwe na General Major Ronda Pamba Fakiri. Ibigaragaza rero mu nyandiko ni uko inyandiko yerekana ihagarika rya Lieutenant General Rwibasira Ruyumba Bezi wari umuyobozi w'ishuri rya gisirikare, yigeze aba umuyobozi ukomeye mu gisirikare cya Kongo mu bihe bitandukanye. Uwashyizeho rero mu buryo bw'amategeko n'uko bigaragazwa na General Jules Mbanza Mwamba uyobora n'ubundi gisirikare cya Kongo na chef d'état major. Yaravuga rero tugushyizeho wowe kugira ngo ushyire mu bikorwa ibyasabwe na Perezida wa Repubulika Tshisekedi. General Rwibasira bagaragaza ko ubundi bayobora muri militaire ya 34 ukora muri Kivu y'Amajyaruguru, region militaire akarere ka gatanu ka gisirikare muri FARDC ikorera muri Safari, uko
batandukanye n'ibinyamakuru bitandukanye Liverpool, Morning Post, Antitrust muri Congo. Ibyo byose rero bikwereka yuko abasirikare batizewe na Tshisekedi bagenda bahindurwa mu bihe bitandukanye. ariko vise ndagira ngo tugaruke turebe rwose ngo baba generali bashinjwa cyangwa se ubu tuvugana bakekwaho gushaka guhirika Tshisekedi ejo bagejejwe imbere y'ubutabera. Byagenze bite iby'aba bagabo? Nibyo abajenerali bashinzwe gushaka guhirika Tshisekedi bagejejwe imbere y'ubutabera nk'uko ubigarukaho. Mu makuru twabonye rero urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rukorera i Gombe kuri wa kane rwatangiye kuburanisha abantu cumi na rimwe ba ofisiye n'umusivili bakurikirana ibyaha birimo gutambira ku butegetsi bwa Perezida Tshisekedi Antoine, ndetse bagejejwe imbere y'ubutabera harimo General Christian Chiyu wabaye umugaba mukuru w'ingabo za FARDC hagati ya 2022 na Mutarama 2025. Abaregwa barimo kandi General John Numbi wahoze ari umugenzuzi mukuru w'ingabo za FARDC we utitabye urukiko kuko amaze imyaka barirwa muri 5 abamuhinduro. Uyu yavuye ko muri 2021 nyuma yo gukurwa ku mwanya w'umugenzuzi mukuru wa FARDC mu mwaka wabanje 2022. Undi wa 2020 barasangwa kurikirana n'ubutabera ku ruhare atekwaho n'utwa impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu bita Floribert Chebeya na Fidel Bazana. Kandi bareba General Major Maurice Nyimbo, Brigadier General John Ngoy wa Kabila, General John Sangwa Mutemedi, Colonel Gayimba Kombo Gayimba, Colonel Papi Sangwa Rum, Colonel Christophe Sibangu n'umusivili Pascal Nyembo. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bakurikiranye n'ibijyanye n'urimo umugambi mushya ukwirakwiza ibihuha gushyira iterabwoba kugambanira igihugu kutubahiriza amabwiriza y'akazi, guhungira mu mahanga mu buryo butemewe, gutunga intwaro n'amasasu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ndetse no gushishikariza abasirikare gukora ibikorwa binyuranyije n'inshingano zabo n'imyitwarire ya gisirikare. Ibyaha bishobora rero kujyana cy'uko amategeko atagomba guteganya. Mu mwaka wa 2025 umunyamabanga mukuru w'ishyaka IDP yobowe na Felix Tshisekedi yatangaje ko yari yatawe muri yombi azira gutegura umugambi wo gutaka gutetsa Tshisekedi. Yavuye ku buyobozi bw'ingabo mu ntangiriro za Mutarama 2025 iminsi mike mbere y'uko umutwe wa AFDC ufata umujyi wa Goma. Nyuma yaho yagizwe umujyanama nyine wa gisirikare wa Perezida Tshisekedi, ariko aza gutabwa mu yombi muri Nyakanga 2025 ari kumwe n'abandi basirikare bakuru n'abandi gufungwa n'inzego z'ubutasi imbere yo koherezwa muri gereza ya gisirikare ya Ndoro Kinshasa. Ikoresha ry'uko bya mbere kandi ryibanze ku kugenzura imyirondoro y'abaregwa no kubasomera ibyaha baregwa. Dutekereza ko mu minsi iri imbere uru rukiko ruzatangira kumva ibisobanuro by'ubushinjacyaha ndetse n'iby'abaregwa muri uru rubanza rwitezemo gukurikirwa n'abantu benshi, kandi hashobora kuvugirwamo n'ibintu byinshi bitari byarigeze bivugwa muri iyi ntambara ihuza AFC-M23 ndetse n'ingabo za leta, kuko abenshi bashinzwe ubugambanyi bashobora kuba barahawe amafaranga na AFC-M23 kugira ngo batume umujyi wa Goma mu buryo bwabo ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Visi, reka tugaruke kuri amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda ndetse na Pakistani. Bivuga ko bamaze gusinya amasezerano ku bigendanye na nucleaire. Byifashe bite by'amasezerano? Nibyo twavuye ko u Rwanda rusinye n'igihugu cya gatatu amasezerano afite gutana n'ibya economic nyuma y'Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hariho n'igihugu cya Pakistani. Ni kuri wa gatatu bajeho umukoro w'amasezerano n'imikoranire mu rwego rw'umutekano wanikereye no kurinda abaturage n'ibidukikije ingaruka z'indasire. Dukomeza urugendo rw'u Rwanda rwo kwagura ubufatanye mpuzamahanga mu rwego rw'imikorere kuko Leta y'u Rwanda ibivuga n'amasezerano yashyiriweho umukono wa Islamabad muri Pakistan hagati y'urwego ngenzuramikorere n'ikigo cya Pakistan gishinzwe kugenzura ibikorwa by'ingufu za nucleaire Pakistan Regulatory
PNRA nibanda ku bufatanye mu bijyanye n'umutekano w'ikirere kurinda abantu ingaruka z'imirasire guhana amakuru n'ubumenyi guhugura abakozi ndetse no kubaka ubushobozi bw'inzego zigenzura ibikorwa bya nuclear n'abaturage mu kirere mu gihe u Rwanda rukomeje gushyira imbaraga mu kubaka ubushobozi bwo gukoresha ibikorwa bya nuclear mu buryo bwa gisivili nk'uko bigaragazwa by'umwihariko mu rwego rwo kongera ingano y'ingufu z'amashanyarazi no guteza imbere ikoranabuhanga rishingiye kuri izo ngufu. Pakistan ibaye igihugu cya gatatu nk'uko nabivuze cyagiranye n'u Rwanda amasezerano y'ubufatanye kuri uru rwego nyuma y'Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Pakistan ikaza kwiyongeraho nk'uko muri Gicurasi 2026 u Rwanda na Amerika nibo byasinye amasezerano y'imikoranire mu gukoresha ingufu za nuclear mu buryo bwa gisivili agamije guteza imbere ubufatanye mu kubaka ubushobozi umutekano wa nuclear no kubahiriza amahame mpuzamahanga ajyanye n'ikoreshwa ryayo. Mbere yaho kandi kuva muri 2018 u Rwanda n'Uburusiya byagiye bisinyana amasezerano atandukanye ajyanye no gukora ingufu za nuclear harimo ayerekeye amahugurwa y'inzobere kubaka ibikorwa remezo ndetse n'umushinga wo gushyiraho ikigo cy'ubumenyi n'ikoranabuhanga bya nuclear i Kigali. Nubwo aya masezerano mashya yasinywe hagati y'u Rwanda na Pakistan atarebana no kubaka urugomero rwa nuclear cyangwa gutanga ibikomoka kuri uranium, afata nk'intambwe ikomeye mu rugendo rw'u Rwanda rwo kubaka urwego rukomeye rugenzura kandi rugacunga neza ibikorwa byose bifitanye isano n'ingufu za nuclear. U Rwanda rwihaye intego yo gutangira gukoresha ingufu za nuclear mu myaka iri imbere nk'uko babivuga mu myaka iri imbere rwose ko aho rwitezwe gukomeza gutaka abafatanyabikorwa mpuzamahanga bafite uburambe muri uru rwego kugira ngo rugere kuri iyi ntego mu buryo bwubahiriza umutekano n'amabwiriza mpuzamahanga nk'uko u Rwanda rutanga. Yes, Vice, hanyuma rero reka turebe amakuru aravuga ko rwose Trump yaba yageze muri EAC. Ese ni iki agiye gukora muri EAC? Putin nibyo yabatangiye gutora akaboko muri EAC nyuma y'uko harashize imyaka igera muri 57 Samia Suluhu akaba yerekeje i Moscow. Abantu bose Putin n'icyo ashaka muri EAC bakareba uburyo iki gihugu cya Tanzania umuyobozi wacyo wari uherutse mu gihugu cy'Uburusiya yarahirutse mu 1939 Julius Nyerere, ariko akarebye ko cyagiye mu byo kurikira igihugu gito kibogamiye mu byo bita muri politike non-alignment movement. Tanzania rero ukabona yuko Nyerere icyo gihe Nyerere wabonaga yuko ashaka kubana n'ibihugu byinshi. Ubona yuko na Tanzania ubu ku bwa Samia Suluhu n'abatari kurambagiza Uburayi arambagiza Aziya, ubona yuko ibihugu bitandukanye agenda akora mu byo. Rero ukareba ukabona Putin nawe ashaka kugira ijambo rikomeye mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba cyane cyane ko Tanzania ari igihugu gikize mu bigiye n'ubucuruzi kandi ukuri bwabo bwifata neza cyane ko bafite n'ibyambu nka Dar es Salaam ndetse na Mutwara. Ukabona yuko Putin ashaka kuba yakoresha buno buryo kugira ngo abe yagera no kuri Kongo, cyane ko intambara yo Kongo nayo ubona ko ihuza inyungu z'akarere k'isi muri rusange aba ari Amerika, Aziya ndetse n'Uburayi. Nawe akaba ashaka kugira ngo yagure ibitekerezo nawe abashe kwinjira muri Afurika Kongo mu buryo bufatika anyuze muri Tanzania, cyane ko Tanzania ifite uruhare mu bibera muri Burasirazuba bwa Kongo. Ukabona yuko rero Trump nawe ashaka kubigira, Putin ashaka kubigiramo uruhare nk'uko Trump nawe abigiramo uruhare kuko na Trump afite ukuboko gukomeye muri diplomasi y'igihugu cya Kongo. Ukabona rero bishobora kugira ingaruka no ku mutekano w'akarere cyane u Rwanda, Uganda ndetse na Kongo. Ubona yuko nawe akeneye rero kugira icyo avuze na bino bibera mu Burasirazuba bwa Kongo kugira ngo nawe mu bafata ibyemezo ku mutungo wa Kongo mu minsi yaba ari ariko ageze kuri Tanzania. Vice Nduhungire hari icyo avuze rero n'ubundi kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ministre Nduhungire yinatangwa umuhuza utabogamiwe uzageza akarere ku muhara arambye nk'uko abivuga. Ministre w'Iterambere Nduhungire yatangaje ko umubano w'u Rwanda na Amerika umeze neza kuko watanga umusaruro ufatika
mu ngeri zitandukanye zirimo ubuzima, ubucuruzi, umutekano n'ibindi, ndetse ahamya ko Amerika ari umuhuza mwiza ushobora gufasha kugera ku mahoro arambye mu karere mu gihe yaba umuhuza utabogamiye. Ibyagarutswe ku itariki ya 4 Kamena 2026 mu birori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 250 y'ubwigenge bwa Amerika byabereye muri ambasade ya Amerika mu Rwanda. Minisitiri w'Ubukungu yavuze ko kwizihiza isabukuru y'imyaka 250 y'ubwigenge bwa Amerika bari mu gihe Amerika n'u Rwanda isabukuru y'imyaka 250 bimaze bitarinda umubano. Aravuga ati rero fatanye rero hagati y'u Rwanda na Amerika byatanze umusaruro mu nzego zitandukanye, ubuzima, ishoramari, ubucuruzi, guhanga ibishya, umutekano n'ibindi byinshi, ku buryo rero ngo gufatanya mu guteza imbere imibereho y'abaturage b'u Rwanda kandi bikaba ari byo kwishimirwa. Mu Rwanda hari sosiyete z'ubucuruzi z'Abanyamerika zikora imirimo itandukanye nk'uko bigaragazwa, harimo ubucuruzi bw'amayaraciro ndetse n'ibindi. Aravuga ati hano hari leta y'Abanyamerika yitwa Trinity Nature itukura mu y'agaciro z'umutungo twa Pakistan. U Rwanda ni urwa gatatu mu kugira Pakistan, tukaba twarana n'abayobozi b'urwego Pakistan ku isoko ryo muri Amerika. Ibi bintu byiza byo kwitabira. Amerika kandi yabaye umuhuza mu biganiro byahuje Rwanda na Kongo, yashyize mu masezerano y'amahoro n'ubufatanye mu by'ubukungu, atangira umukuru w'abaturage kwa kabiri kugeza 2025. Amerika kandi ko mu bitaba ari umuhuza mu mishyikirano igenda ihuza ibihugu bitandukanye. Amasezerano rero yabaye n'impamvu zombi zitagiranye ajyanye no gutera ibitero bwa FDL bikozwe n'ingabo za Kigali cyangwa ngo biramutse bikozwe ati Uganda rero bakuru n'abapolisi bafite byose rero bizagerwa ari uko Amerika bari mu muga mwiza utabaganye ati ibyo byaba ari byiza kandi utabyishimiye. Ya vise ubwo rero twagwa kanya ukatugezaho update, niba nta zindi update rwose tukatwanasoreza ahangaha. Amakuru avuga nuko Perezida wa Repubulika y'Ubumwe bwa Tanzania Samia Suluhu Hassan yahimanye Minisitiri w'icyubahiro Honoris Causa kaminuza y'abaturage y'Uburusiya imotse mu rwego rwo kumucirira uruhare rwe mu guteza imbere ubufatanye mpuzamahanga n'iterambere ry'igihugu cye nk'uko bigaragara. Ikindi nuko muri Senegal ejo bizihiza isabukuru y'imyaka 100 Perezida Wade amaze avutse. Itaka Pastefu naryo ryatangaje ko ejo itariki eshatu atari bazakorwa kongere izatangirwamo ibintu byinshi, harimo perezida kwirukana perezida wa Senegal ariyo Diomaye Faye Faye n'ibindi bitandukanye byerekeranye no kwanga kujya muri guverinoma, icyemezo cyafatira perezida w'iri shyaka n'uburyo hakemurwa amakimbirane y'abanyagihugu. Ndabushimiye. Urakoze cyane Vincent. Aha, bakunze Jeune Official rero rwose akaryoshye ntigahora mu tama, ibyo mpora mvuga. Nimutwemberere amakuru yacu tuyahinira aha, tuze kugenda rwose tugaruka mu yandi makuru mu yandi masaha ari imbere. Mukomeze no munogerwe na gahunda za Jeune Official, turabakunda cyane. Yari umuhungu wanyu Fighter rero ndetse na Vincent twabagezaga update zo muri iki gitondo. Ciao, like na share ntimubyibagirwe.